Akisbani Imphal Nolini Devi na pau pajari ahanbada maduiba pau. Security Force na Rajas da miyamdagi namduna sel khaiba amadi atai aranba tawba miyoising phanabagi damak sangchilakpa khongtangki saruk ama oina ngarangsu miyoy mari phagatki. NDNPSX cybercrime amadi anova criminal law ohumgi matangda numit nini chathagadaba raja thaki mifam ngasidagi Imphal gi City Convention Center da horagani. Amishung Pradhan Mantri Narendra Modi Japan da pangthokadaba 15 suba India Japan Annual Summit da saruk yagani. Security Force na tungan mafamdagi aina thingkraba lalolub amagi kadar ama yauna miyoy mari fare. Manipur Police Control Room na thokpa cherol amada hai raija asida miyamdagi namduna sel khaiba amadi atai aranba tawba miyoising phanabagi damak sangchilakpa khongthangi saruk ama oina ngarangsu KCP taibangan bagi kadar ama Imphal Izela dagi phaki mahak Imphal East amadi Imphal West Jilagi tungan ba mafamsingda leiba dukansing amadi miyamdagi namduna sel khaibada chenabani haidi. Amadumda Imphal Jilagi Sagolmang Mamangli Kaitaki Mui Ama, Imphal Wezilagi New Kaintil Manpi Bazadagi, Kulaiga Kunana, Security Force na Pagale. Mu Istagi Contrimet Pistol Ama, 9mm Gimaduyaba, Magazine Ama Punky. Kakching Jilagi Palel Tongwang Madagi Mui Ani Amazu, Draka Kunana, Manipur Police na Pagatki, Paraba Musing a seat Yanopal Jilagi Moretagini, Makuidagi, Sapon Kep Ahum the Haptuna Purakpa Heroin Powder, Gram Niputare Lompunky. NDNPSX cybercrime amasung anoba criminal law ohumgi matangda numit nini sathakadaba raija thaki mifam ama ngasi ayuk Imphal gi Palace compound leba City Convention Center da horagani. High Court of Manipur na Manipur State Legal Services Authority amasung Manipur Judicial Academy ga pune chinba thorum aduda akhang ahi singna eksing asigi matangda wangangani. Thorum atu High Court of Manipur gi Chief Justice ke Somasekar na hodokani. Non-communicable disease cell District Health Society Santel na Sinduna Malemgi Cancer Numit Palan Thorum ngarang Santel Jilagi District Hospital ta pangthokre. United by Unique Haibe Hiram da pangthokiba thorum aduda Jila Asiki Medical Officer Dr. Joyson Matthew Monchang, District Hospital gi Medical Superintendent Dr. Sarbum Sakjung Moyon amadi MP NCB Santel District ki Nodal Officer Dr. Deben Laisram Sarukyaki. Thorum to the IEC gi polam singyan thoki bagalunana healthcare workers singi oiba oral cervical amadi breast cancer ki matangda training amasung hariba lena sing asigi spot screening amasu pangthoki palenthorum asiga mari lenana daily amasu satki Bharat Lanmina Sinduna Army Wives Welfare Association de Thorum ngarang Imphal Izila da leiba koirengai da pangthokre Thorum to the medical camp pangthoki bagaluinana Laikidraba Singi Imung Manuki Yaipa Thorang Kaya Mateng Pangki Amadi Laikidraba Bharat Lanmiki Imung Manung Singbo Ikai Kumnaba Utki Manipur ki yamna maru oiba lambi singi manungda ama oiba tidim lambi ki saruk ayamba port hole kaya leibana lambi ki khudong thiba thawdo aduki matik thokle Lambi asiki Imphal dagi malom phawbada leiriba port hole sing men khrabasu malom dagi Visnupur phawbagi port hole sing asi haujik phawba sembidana leiriba asi atuba matamda mari leinaba singna mideng changbinaba Development and Protection United Voluntary Organization Nambolgi Secretary na thokpa cherol amada appeal tawdakli Akoka theater gi Victor Thogdam na direction piba leidagi sekpal haiba play amang ngarang lamboi khongnang khongde leba jagoi marup ta utkre play asi cultural mantralay gi mideng makhada New Delhi gi National School of Drama amadi Akoka theater anina puthokpani Imphal Jila gi sawum bungde leba Namjoklong High School gi sahi ohum gi recognition kakre Board of Secondary Education Manipur Bosem gi Secretary na thokpa cherol amada hai Bosem gi recognition committee gi mifam anirak pangthokloba matungda hariba school asigi recognition kakpagi warip asi lawrakpani academic session 2023 tagi 2024 phawba school asigi recognition withdraw tawri haidi Raija ki Directorate of Education Esna Sinduna numit tarukni sathagadaba mukna amasung thak ta workshop kam residential coaching camp ngasidagi Komalampak Sports Complex Imphal da horagani Tharum to Education SK Director NG Vokendra Mitai Additional Director Valley Biseswar Kumukjam amasung Additional Director Hills Dangmai Manglem saruk yakani
ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤꯅꯤ꯫ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जापान पांथोकदबा 15 इंडिया जापान एनुअल समिट सरुक यागनी। खोंगचेट अचिना प्रधान मंत्री की जापान चटपा 9 खोंगचेटनी। थासिगी 19 कुंठा फाउब चटकदबा नुमित निनी की खोंगचेट अचिदा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीना जापान की प्रधान मंत्री का उन्नतुना लेबाक अनिगी ओइबा चाखोय थौरांगी मतंगदा खनगनी। मदुदा ngak सेल सिक्योरिटी ललोलिटिक टेक्नोलॉजी अमदी इनोवेशन की मतंगदा मरु ओइना खनगनी हाइदी। प्रधानमंत्री की जापान खोंगचेट असिगी मतुंगदा था असिगी 38 सेप्टेम्बर अमा फाउबा चाइना दा चतुना सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट सरुक यागनी। लेबाक अदुगी TNG दा पांगथोकदबा मिफम अदुदा सरुक याबा लाकबा तोंगान लेबाक सिंगी लुचिंगबसिंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उनरबा याई हाइदी। निंगसिंग पयाई सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन दा भारतना मिहुत ओइरखिबा असि इंग 2013 तगिनी। भूटान की कोनुंग थिम्पूदा चथरिबा सही 13 मखा की नुपी की सब फुटबॉल चैंपियनशिप की मैच समदा ngarang भारतना ममांगी चैंपियन बांग्लादेश बु पांजल 2-0 माइथिबा पीखरे। थासिगी कुंदगी चथरखिबा चैंपियनशिप असिगी अहुब नुमित्ता भारतना नेपाल बु पांजल 3-0 थोइकिबनी। भारत की मथंग की मैच नोंमाइजिंग नुमित्ता भूटान का सानगनी। टीम मरीन सरुक यारिबा चैंपियनशिप असि डबल राउंड रॉबिन लीग फॉर्मेट सानबनी। ngasi phongba pause singi maroiba pau singi dama hause Waikhom Chitradhani leiri। Chitradhani Thagachari Nolini Prime Minister Narendra Modi lakani haina ningfung ngangnari popular government su October thakhaida semlaba yari haiba pawasi poknofam gi ahan headline tawre। Sanga Express Manipuri edition da Bengaluru gi overbridge amadi faklang singda jogam haiba wahai yauba graffiti yeksilamba gi matangda police ki inquiry hawkhre haiba pawasi anishuba headline tawre। हुयेलन पाउदा कांग्रेस लेंगाक हलकपा हलक्तबा हाइबसी मियाम लेपकदबनी बीजेपी खुजोक अमना लेपकदब नते हाइबा ओक्रम इबोबिगी वाफम अहान हेडलाइन तौरी। बायोमेट्रिक लौदुना वेरिफिकेशन तरोकपा अफबा खोंथांगनी हाइबा हानगी मुख्यमंत्री एन बिरेन की वाफम सना लेबा की एंकर कलमदा फोंगले। नहारोल की थौदांगदा नॉर्थ ईस्ट मिटोप चंगसिलकलिबा असि मखोयगी साफगदबा पुंसी मरेल अमा येंगबा लाकपा नते इंडिया बु अनि थोकना थुगाइनबगी स्ट्रेटेजिक ओइबा खोंथांग अमनी हाइबा तमिलनाडु की गवर्नर RN रवि की वफम अहानबा हेडलाइन तौरी। मणिपुर मेलदा क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन हाइबसिगी मतंगदा बिष्णुपुरदा वर्कशॉप पांगथोखिबगी पाउ अनिशुबा हेडलाइन तौरी। मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार भला नागालैंड की गवर्नर ओइनसु था असिगी कुल 5 दा वासक लौरगनी हाइबा पाउसी सांगाई एक्सप्रेस इंग्लिश एडिशन की अहानबा लमाइदा फोंगले। कुकी सिंगना येलहो फुरुप खरबु मखोय की कांगलुपता चिंगसिनबो होटनरी हाइबा फेडरेशन ऑफ हाउमी की वाफम पीपल्स क्रॉनिकल की अनिशुबा हेडलाइन तौरे। गानफ्यू मेलदा मणिपुर गवर्नर ना CMIS एम्प्लॉई कॉर्नर ऐप अमदी DMIS वेबसाइट लॉन्च तौख्रे हाइबा पाउ अहानबा हेडलाइन तौरी। तमेंगलोंग टाइम्स ता हानगी मुख्यमंत्री रिसांग कैसिंग की मापल सुबा लेखिदबगी चही की कुमोन ngarang कांग्रेस भवन दा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना सिंधुना पांगथोखरे हाइबसी अहानबा हेडलाइन तौरे। हिल्स हॉर्नबिल एक्सप्रेस ता सेंटर ना सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन सुगी रिन्यूअल अथुबदा लाउथोकलबा याना लेरे हाइबा पावसी अनिशुबा हेडलाइन तौदुना फोंगले। पाउचे सिदा मणिपुर वायलेंस असि हानना प्लान तौरबा थौरांग अमनी हाइबा PUCL की रिपोर्ट अमसु फोंगली नोलिनी। थगसरी चित्रधनी अरुबदा मरुइबा पाउ अमुखना। सेक्यूरिटी फोर्स ना राज्य सिदा मियामदगी नमदुना सेल खाइबा अमदी अतै अरानबा तौबा मियोइसिंग फानबगीदमक चंगसिलकपा खोंथांगी सरुक अमा ओइना ngarangsu मियोइ मरी फागतकी। NDNPS Act साइबर क्राइम अमदी अनौबा क्रिमिनल लॉ अहुंगी मतंगदा नुमित निनी चथगदबा राज्य थाकी मिफम ngasiदगी इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा हौरगनी। अमिशुं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दा पांगथोकदबा 15 सुबा इंडिया जापान एनुअल समिट सरुक यागनी। पाउलोइजरे।